درباره وان گفان لسر هدف هر وها گرتنا پارلمانتارن هدف و باندور آوان لسر دنگین هدف پیوندین هدف و آلین سیاسی و پارلمانتارن هدف من میوانه که نصرالدین ماچین کو ج دیاربکری وید گلمه بیتن پارلمانتار هدفیه شوی که راستو خو برس ماجین ایوار باش تو بخیر هاتی دست پیکش دوزا گرتنا هدفی دست پی بکن نها بکو دری گشتیه دوزا گرتنا هدفی دنگمته؟ بله دنگته تید کرم که از دست پیکده ویا بیجم در حق پارتیا دموکراتیک گلم دوزکی هاتیه وکرن او دوز آنا لمگازگونا مزن یعنی دوزا هری بلن اندبین آنایاسا محکمسی داره و اف دوز 2021 دا ام بیجن اف پیوژو دست پیکر اف پیوژو دماکو دست پیکرزی امزانین کو به سر داخوازا دولت باچلی یعنی بجاران بانگ در کسکو پارتیا دموکراتیک گلان وره گرتن یعنی براستی نه 2021 یعنی 2015 یکی مجداره هلبجارتنا نابرا ام بیجن هفته حزیران و یکی مجدار 2015 دوی پیوژوی دا کنسپتی که شر حتی آوا کرن جوی روی حتی نی آنا ل ترکیه دا حقوق و عدالت دستیلاتداری بوقو وان هر دو وطن وان هر دو ام بیجن اوکا هری هزای یکمین این دالا کاندنه یعنی حقوق تونه یعنی عدالت تونه دستیلاتداری بخو اوا دالا کاندن لوی دا سکتاندن هر تشت گور بنجوندی دستیلاتداری خو و گور بنجوندی دولت سیاستمندار و مافیا وکی شریگن و اف شریگیا وان لهر وارده میجن همبر کرد و کردستان شردازی اف حزب هفرانن میجن آلی ترکیه دازی او کسی کو او سازی کو او پارتی کو محالفن همبر وان دازی وکی کنسپتنه و وکی میجن دیزی رشوت تشتی کو نه حقوقیه هر تشت آلی دستیلاتداری AKP و MHP da بکارتینن جبوی وی دوزه روان آبینن اف دوز وکی بیارکی سیاسی هاتیه گرتن برز ماچین جبوی ام وک بله برز ماچین نها ترکیه برف هلبجارتنه که دشه ل 2023 an هلبجارتنین parlamentoyin سروکماریه ورن کرن خباتن پارتین سیاسی دست بکیریه پروپاگندین وان دست بکینه روشا پک یا هدفی چاوایا yani براستی ام بیجن هنا نجی که دائما جهل بجارتنی رهایه ل ترکیه دا 2022 ام بیجن کتا اوکا هلبجارتنه همو پارتی yani بپراتیک هم بیشتر صحیح دا وکی خباتا هلبجارتنه دکن هلبجارتن 2023 anda وکی ایوزی گود افش بو چه افروش چه بو Türkiye tekçüleki mazında yani em jkayrane vedatır وکی دبینیا افلانسون هیا ام بیجن آبوری جواکی دا سکنکی مزن هیا علی هلبرینه دا کمبون هیا وکی خیران ام بیجن تعریف بکنزی جبوی ام بیجن محالف پارتی وکی ماسا ششلنگزی وکی پارتی دموکراتیک گلانزی
bandı kedi bekü yani ev desilatları Türkiye tek bir ya Ali Aburi da Ali siyasi da Ali diplomasi da her varda tek çüye jibovi jibo ki Türkiye normalleşme be demki nizda helbijartın çeber lejvi Beresmaçı şunda jivi demir şunda helbijartın eki peşvek çenabe Ligori davi rapirsi beresmaçin Ligori davi rapirsi kuduh encamê wê belav bûne li Bakurê Kurdistanê HDP dengên wê kêm bûne daketîne li hemberdan digel 2018 çima ev ne rasta wekî desilatdarî û çapameniya wî wekî Partiya Demokratîkê gelan her dem hêza wî kem nişandin manipülasyon wekî em dibin algı operasyonê her dem hember Partiya Demokratîkê gelan heye Partiya Demokratîkê gelan dengê xwezî zêde kiriye hêza xwezî Alî Birêxistanî da zî pir zêde kiriye hilbijartin nizîkin em wekî sahê da em bêjin anket çêdibin em sahê danin em dibînin ku Partiya Demokratîkê gelan dengê xwe zêde kirine em karin bêjin navbera sedî 14 û 16 divî navberê da dengê Partiya Demokratîkê gelan heye ev nîzik hilbijartin nîzik bibe em bêjin em bikevin 2023yan ez bawerim ev deng ev potansiyel ev herî zêde bibe yani ji 14 û vî naber dize ew nesekine ji bo kî desilatdarî her ro tek diçe beresmaçî ev payê em niha 11 parlamenterên hewaz bawerim kêmtir di zindanê dane di zindanên dewletê dane xebatên we çi ne ji bo vê yekê hinwan parlamentaran azad bikin yan jî tirsa HDP ji vê yekê heye nizîktir bibîn ji helbijartinan hêj parlamentarên we serkirdeyên we bihên girtin zindanî kirin yan jî HDP bi temamî bêdaxistin ji aliyê dadgehê ve we tirsek heye em nebawerin em ji bo parlamenterê me ku hundir danin em bêjin hevserokê şarederî me hundir danin nîzikê 8000 insan em bêjin siyasetmendar li zindan danin em vî rewşê baş danin lê em her dem em bêjin doza parlamenterê me em wekî gruba meclise her dem em buwananin ew bixuzî ne ew dikin ew bixu desilatdarî mehkeme ew bixu ew dikin hesap pirs dikin ji bo wî em ne vî bawerî da me ku berê hilbijartin van parlamenterê me û van hevserokê me îşarederî derkevin lê em bawerin ku 23yan da payê hilbijartinê da van parlamenterê me û pirîkî hevserokê şarederiyan ew ê berdin ji bo kî ew ê pevejokî nû dest pê bike li Tirkiyeyê da ew ê hukuk dest pê bike dema ku ew ka hukuk û edalet dest pê bike em bawerin ku hevalê me ne suçkî wan yani hên çaverê edaleta AK Partiye dikin mane weke HDP em edalet ji AKP û MHP ew ka me wan tune em bi hêza xwe bawerin ev hilbijartinê da em ev desilatdariya AKP û MHP ev konsepta şer em tek bibin em bawerin ku Tirkiyeyê alî siyasî da alî hukukî da alî aborî da ev pêvejoyekî nû dest pê bike di vî pêvejoyê da zî doza HDP zî ne dozekî ew ke em bêjin hukukî ji bo wî migo ez nebawerim HDP were girtin lê dixwazin hinkî wî ji hêz bixin ji bo wî parlamenterê wî em bêjin ji rêveberiyê wî ji endamê wî hinkiyan dixwazin wan ceza bikin bi hêz bêle lê
او چقا لسر پارتی دموکراتیک گلانتن HDP لساحه دا هریزه دا خود به جبو یکی ایلون زی ام ساحه دا بو مدی یکی ایلون دا زی ام بیشن جوانه شرناقه روحای بگری تمام بجاراندا علاقه کی هری مزن پارتی دموکراتیک گلان را هبو و بگرسایی ما یکی ایلونه پیروز کرم بیشن. بله برس نصرالدین ماجین جه دیاربکری پارلمانتاری HDP گله که سپاس کتود گلموی. از جوار سپاس کن. البجید.